narua tukikungwaira ntuku ya Mother's Day ndene ya nthigurune, ekuru ibacumiritie na kwariria iguru ria uriti ngugi bwa mwekuru na kuga mwekuru nuu na kuga mwekuru na bati gutiwa kingugi ciawe iria aritaga. Gatuone rugono rwa mwekuru umwe ukumenyeka ya Linet Wanja kuma jamirigone ya Igembe uria watemangirwe ni mukuru we na aragitwa njara cijiri na mukuru we arathekwa na nandi mwekuru uyu nwe ututaira uturo bwawe o amwe na gukaria ana bawe baria ari nabo ana bairi baria ethagirwo ari nabo na thai ni ana betite na mbere gukura. Linet Wanja ni umwe urotaukirine icunci biawe bia mwiri njara ciawe cio ijiri iria itegwita ngugi nontu ni giti. Wanja teka aciaria kariuju indi ni ndwa ya kinyumbani ira yumirira gukurukira kugitangwa ni mukuru wawe agitwa njara cio ijiri, lakini Lineti akubua njara ciawe na ciumiririe na arauga ati disability is not inability, iria ntikumba gutaura na Kimiru ikuga atia nongo gatutaurira mutegeri wetu aciuthurania na mbiria kurita ngugi ciawe cia nyomba nontu ni mwekuru wina ana bairi na ngugi ciawe cia nyomba cionthe na iritaira na kinya ukamwangugira omba kurita no amerite bunka na bawe bone bia kuria na bia kunywa. Wanja narikitie kuga we ati karuitejera ari moyo punka agikucaia meruke ije ya moyo iria tweine murungu theri na aika kamua kana ciikire inya ethirwa na gwita ngugi cia nyomba cionthe iria akumba kurita iria ati kumba agaitaga na metho. Kwithirwa taukiri ni icunci bia mwiri ti kuga jou ni ju muthia waku. Mantu yeyirire mantu ya gutwika ati ngatemangwa ni babo twana twakwa after kwikarania rireyire utuku akina twikaga ntemanga, so life ika change vile sasa naendelea kuro kuri ejere tamangari nikare kana ka thuki mutwe kana ta wakarakari kenda akamwa utemo. Okay, ekweja nayo ejire ekweja tuko ejiro tuko dakenda cio tuko yaringaringa murango of which ndokira ndamurira na after bere ndimurira na ndetera ndira aringaringa ndikawanja ngula so ndokira ngirugura mirondo andako murugurira tonyera mburi ago kurugura tiko uteretie no onu na mwira itinteja no ni tufo no ndetana ninkumenya iyo nkumenya ningwa so no me andeko liyo yambiriro kame okurugurira dina so reta tuwita court ile tirala ala kotini that ka levi nikuleva reve tanga anyute kali mrevi kanyuite nchovi augire kale visu ntemenye nchovi anyute au kuruka nyomba no ikibyo no umurukirega nchovi kuringa abo twekaraga na muntu alevi ukirega kumenya intonere yakuleva revete kuringana buri akari muntu murevi ati ni akwegire na conscious ya nyokuya na tokeriwa na akuwa na fitina ata ina fitina kana no atia ngutonya tu atonyire mpala na ata ina fitina kana no atia ikarago ko mawa nimekuona dhina ya kutemangirwa na areke ndoji guntuwita wantu betu mwaka 2007 enyete kanda ciarirwo nkari kanda atemangirwo ndirona thina etemangwa ni babo ni thio ana bakwa
ithe wana baku wengona wakirie giciara utemanga no egire utuko na kishu ntemanga riu ni igita ring'ana rithiri no ya miaka ing'ana ithiri u kuma igita riu itendo riu riukarika kwari 2007 so nithirio miaka na agitumi kia giatumite arithie gitendo kiu womba kurikana na ate gwa karakari kenda keja arithie githithio riu ria kiunyama egire utuko umite miraene na aria akaracia miraa ekwiya ekuringaringa irio ndamurugurire yamburirie nkurigura ntiuriritie ni uu ndamwira ntiuria nontu nonkomea iugwe na ningi umbita na nkomea iugwe ndiire ambirire menya ukamenya ukurugurira thina nde kuma wire anguciria nditanja ambirie ontemanga ndiwita kurigiria uguo ndarigira ciata ntema kiongoro ndio ntemaa njara cionde cikaa cigatemwa ngatemanga maore ndarigagiria ndatemwa kiongoro ukuka kurigiragia na ndi njara igacemania na kibanga oria nkurigiria gacemania gicio na utino bwakocene no thaa cia muthenya tutakocene ninya nini arumire kwija kario tu arumire kwija utuko o mutega mathoni jawe ya sasa untona ntiumba kuelewa nuntu kijo kethira na wire kotini na levi ndonere gutali kureva kwa nsobi nongo kethira gwi gintu kingi anyuite tari nsobi nyomba iu ari nana ndari nana tu ipo gambu gamani lakini hao uko no girembu unkoringa ora ndastokire nuntu ntari mbonete ontonto gukirwe ntaumbire kugambu ndaikeu no untemanga ne wita ndikugeria gukira ndale mware ndawire irio ndawire mbu family yenu yetikiriria temanto ja kana yachokiria family yenu ya mashikungwa na shuka okay it was hard ni wari untu gugumo muno gwitikiria lakini kuringana na imani ira ndairi niyo nindagereria kwaria na everybody nkamwoneria nkabonia uni guti makosa yo ndathithitie that's why Murungu ansavire so ndaboneria ndabura ibabati kwa pressure na gutwike ugu gwekarikane atia ni gwekarika uno ntumbi for one kinya twachokia appeal kana bathura kana batwika ni bakwenda ku revenge kutendi ngacokerwa ni njara cia kwora cia kari mbere so ndagereria kwaria na ntu ba family twageria kwaraniria turi amwe batwika gwe yari hinya ke bamwe witikiria bati atu twika no mwankaba tugetikiria tuge tumwathania tutege na twitiria mbere asa matha ndathani na twana twako twiri na Belike na Brian of which thai na wako kumawa okay uguo kwana nkari teka kwenda ndaciarite nkari ni tukwendera bamami bonthe ntuku injega iria ikumenyeka ya Mother's Day murithi wa banki reportera Meru TV ku maja miligone ya Igembe Maua.